Ya, raha antsika iaby izay manaraka amizao vidéo zao. Sujet maromaro moa resahantsika eto ary manambara ny toejara izay miseho amintsika eto tapiren'ny rotsakorana iny no izay hoatsahitsika afaky fotoana vitsivitsy. Voalohany teny aloha dia miarahaba antsika vahoaka ny Toliara. Ny antony mampiresaky, ny antony mampitafatafa dia fa nisafidy hiditra anatin'ny sehatra politika, fa nisafidy hanompa ny Toliara, ary fa nisafidy hanjay izay anjaiky sy tanjify anay. Ny tiako teneny dia maro ny raha hitatsika Toliara eto ho azavaniko, ary hanazavantsika koa ino ny antony mampijoro anay, ino antony mampitsanga anay. Rehefa nitafaresaky tsika farany teo mahakasika ny dobo-drano, tafaresaky tsika farany teo mahakasika ny toejara, ary vo maly nisy publication mahakasika ny resaka fako atapy-tanàna ny Toliara. Ny raha tiako hotsinjira eto androany dia te hitsinjiko kely ny mahakasika ny sasany na ny mpanao politiky mifanome tsiny androany hoe rabe tsy manao fa rakoto no manao. Tiako hampita amitsika fa na dia nareo manao publication, nareo mikritike olo amin'ny Facebook sy ny sisa eo, nareo koa tompona anjaikisa ary mahazo manjay anjaikisa. Zany hoe ny fanjaisana anjaikisa tsy voatery hoe lafa latsaka oraina androany ka mila manjay anjaikisa zao hamaray laha mbo latsaka oraina, ary tsy misy limite na anjo ny fomba fandraisan'olo anjaikisa, fa rehefa te hanjay anjaikisa amin'ny tany iaraha, amin'ny tany tanà iaraha mana toy, izay no zava-dehibe. Fa tsika lasa mifanome tsiny amy anjaikitsinao fa tsy anjaikitsiko, na mifanome tsiny zaho ro tena tompona anjaikitsy mandilatsy anao, mifanome tsiny amin'ny hoe ny raha nataoko ro mety fa raha atanao tsy mety. Tsy zay. Samy tompona anjaikitsy ho tsika, na dia iha mikritika an'le olo mpitondra, zany hoe zany na dia iha mikritika an'le olo autorité manahaka anao, afaky manjay anjaikitsy iaby ny olo iaby. Fa tsy misy ty hoe laha iha nandroany nanjay anjaikitsy ka mila manjay anjaikitsy reo na afaky 24 heures. Samby mana ny fomba fitondran'ny politikiny, samby mana ny fomba fiplanifievany hoe manao akory ny hamonjeko vahoaky, samby mana ny fomba fandaminany ao anatin'ny vovonany izay indesiny. Andesako fanazava eto koa, ino mahatonga mety mametsa-panontaniana nareo hoe ny niaraky nanao descente ny Serge Vitaly sy ny solombavam-bahoaka sy teny lanjana somiaiko. Ary ny tiako hamafisy eto dia hoe zaho pro Serge Vitaly izay entité tarihiko dia nisafidy miara-miasa amin'ny nampanao politiky, ka matoa zao nisafidy miara-miasa ary niaraky namonjy ny fampiresaky hanatona ireo mpiarabelona, ireo longo saboina any amin'ny fokotany, any anatiny any, nisafidy niaraky asa amin'ny député cité satria mifanaraky zahay amin'ny fomba hitsinjovanay an'ireo vahoaky ny Toliara noho ny voalohany mahanaky Toliara. Satria zao hitanareo zao tsy manana titre na député na titre na maire, fa titre na mitondra an'le pro Serge Vitaly, ary manana conseil municipal aho, manana adidy sy anjaikitsy aho, satria manana conseil municipal aho amin'ny commune urbaine. Tsy maintsy mivola aho, tsy maintsy miresaka aho, ary tsy maintsy maneho ny hevo. Fanambarako tamin'ny voalohany zay raha zay hoe tsy misy raha havony antsika sasa Toliara eto manomboka androany
fa tsy maintsy hambara amin'ny vahoakany Toliara ny marina na amin'ny raty na amin'ny soa. Rôloko zay satria fananapa-kevitra ao ny handray andraikitsy, fananapa-kevitra ao ny anatin'ny sehatsa politika, ary tsy didin'olo amin'ny safidy koa, miara-miasa amin'izay olo tiako raha-miasa, tsisy olo mandidy ahy. Pro Serge Vitaly mitarihiko androany miara-miasa amin'ireo pro-cité zahay nanomboky tamin'ny filatrahana ho conseil municipal, satria mifanaraka ny deal. Misy natao hoe deal politique, misy deal sasany mety tsy mahafapo fa zay deal mahafapo ro ilira, zay coalition mahafapo ro ilira, ary ny alliance mahafapo no idira. Zay no safidiko, tsisy mandidy ahy amin'iny fa safidiko zay. Tsy any le sujet, tsy any le fanontania tokony apetsakintsika hoe manino Serge Vitaly miaraka amin'ny ano fa tsy miaraka amin'ny rabe fa miaraka amin'ny rapoto. Tsy zay urgence tsika henan'izao. Urgence tsika henan'izao hanenty manao akory longotsika reo, fa tsaboina longotsika reo henan'izao, fa mbo misy loza izay ivava amin-janahary mba tsy hametraky takaitsy amin'ny tanatsika toy, afaky andro vitsivitsy. Nefa lafa zao no mandeha mandala any, ohatsy tsy misy olo taitsy mandala ambany, soa reo tsy taitsy, soa gn'olo tsy mahare. Dikan'izay laha tsy mahare le olo, tsy ampy ny fanentanana. Eto voalohany manentana antsika vahoakany Toliara fa hisy cyclone izay handalo amintsika eto, manombotomboka amin'ny larobia lakamisy any ty fiaviany etoa. Nohon'izay manomboka androany tsika mila miomana, mila mitanjy. Zany hoe renforcez-vous am'izay fitaovana ananatsika ny ambony tafitsanao na gony feno fasy zay. Manahatahaky an'izay ny varavara, la azo fantsihy izy azo fantsihy am'izay moyen ananatsika. La mahazo mihaly kanaly kelikely nareo amin'ny tana misy anareo eo mba handehanany ty rano anovo. Fa tsy anjarako moa mahay an'izay fa anjaratsika tokatrano ny tsiraidraiky. Mila mitanjona atsika, tanjemo ny ravin-kazo hitatsika fa bevata manodidina ny trano misy antsika, tapatapaho lambazo tapatapahy. Maro ny raha afaky isorohatsika, alamino ny raha antsanao, ty raha ambony ty raha ambany apekaro ambony. Raha manahatahaky an'izay mety ahafahatsika mampihena ny fahasimbany hananatsika no mety hisorohatsika amin'ny loza. Zay ny mahakasika an'izay. Dobojano Toliara. Dobojano Toliara amintsika mivola zao zisika hananiky zao. Antony resahako an'izay dia nanao zahay fisintoman-jano natomboky nay tamin'ny arrondissement Besakoa. Fa hatramitsika mivola zao mbo tsy maiky ary mbo dobojano ny arrondissement Besakoa, ny quartier n'Ambohitsabo, ny quartier n'Anketsaky, ny quartier ny Anketabato, Sokobory. Mbo miresaka ao amin'ny côté Avaratsy. Antimo any fa tsy resahatsika amin'ny arrondissement Mahavatsy premier iny, Tanambamotombe, Ankalika, Ankiambeba, Mahavatsy 2, manahatahaky zay presque dobojano. Eto amitsika etoana aminay amin'ny arrondissement Sanfily, Ankatsaky, Konkasera, dobojano, samby dobojano aby tsika iaby. Dikan'izay tsy mora io resaky fisintomarano ary mila asa be, mila asa tsy akijano. Ary zay no hitako fahavalo ny vahoaka androany satria maro ny raha teraky ny dobojano. Nanao descente zahay tamin'ireny quartier, anatin'ny quartier, anatin'ny couloir. Tsy amin'ny gymnase ao avao ro feno tsaboina. Amin'ny gymnase ao 100 ny vahoaka mandeha amin'ny gymnase no tsaboina. Fa ny 70 ny 70 isanjato ny vahoaka tsaboina anatin'ny quartier feno rano maloto. Sanatsy amin'ny resaka eto misy rano maloto mifangaro amin'ny rano mansy. Tsy hita ny vahoaka ny ataony lany hevitsy ny vahoaka androany. Tsy misy canal d'évacuation mandeha, tsy misy fitaova hiasany. Lany hevitsy farany miaritsy antsano ao mandina an'izay raha azo azy. Ka nohon'izay mila fanjaisana andraikitra. Manaitsy ansika tompony andraikitra aho, mila fanjaisana andraikitra, mila anticipation, mila organisation. Ary tsy faly manakena avao zahay eto zany, fa hiasa koa hanampy reo mpiarabelona. Tsy resaka politiky lafa tsika miresaky humanitaire. Ajanolo le kritikinareo. Maro le mikritike, io fotiny mpanohitsy io fotiny zao. Non,
raha fa namea poste de responsabilité iha assumez-vous rehefa iha tsy vitanao ny asanao mametsy ampialana tsy sarotsy mametsy ampialana zao mangalaky taratasy foty iha mangalaky stylo manoratsy eo tsy vitako raha toy tsy zakako raha toy hiala zay ny fanova politiky fa tsy asara andrabe ny raha tsy vitanao na hasaranao ny rakoto ny raha tsy vitanao ny tiako tsinjiny eto de hoe tsy maintsy manjay anjaikitra ary ka mifanasara hetotsy mialatsina amile terma ka mifanasara hetotsy matoa ny safidy nanaiky responsabilité hainao mialohany raha anatiny ao hoe toy ny raha anatin'ny responsabilité kotoa zao ny raha toa zao ny raha mila hainao mila manao étude terrain iha mila manao mangalaka renseignement iha fa tsy fa anatin'le raha iha vo manao zao hoe tiako ane tsy mety na tsy fotiko ane fa fotondro ihano tsy misy fotondro ihano tadidio tsara resaky toy raha fa iha responsable mikila raha iaby ny raha miseho amizay anjaikitsy sahaninao responsable mety tsy coupable fa responsable donc na ino raha miseho amin'ny tanàna ny tuliara eto izay responsable amin'ny tanàna ny tuliara dia iny mpitondra rehetra fa ka sara hoe iha avao mahavita fa raha be tsy mahavita fa iha ty tena soa fa raha be tsy tena soa non tsy misy an'izao eto na iha mitabataba mahavita raha amin'ny toliara eo iny volaniko zay ny tsy mpanao asa sosialy toliara eto no mitabataba fa atano hoe i olo zazavao ny asa sosialy iny koa i koa ro mitabataba fa ito mpanao asa sosialy i manao tanao asan'olo fiavy tafara firy tao nanovanareo asa sosialy zao ka firy tao nanovana asa sosialy ka mifanometsiny anovo ny asanao de atao zay tokony tanjefy anao fa tsy fanenjehana olo ara-politiky tsy mifanenjika ara-politiky eto tsika nefa ny vahoakytsika tsy voamaîtriser ny vahoakytsika mijaly ny vahoakytsika dobodrano ny vahoakytsika marary ny vahoakytsika maloto ako amin'ny Facebook mitatasika amin'ny Facebook eto avao hoe zahay ho farany zao tovolahy ihano farany diplômé ihano farany mahay alefaso diplômenao zao alefaso anjaikitsinao zao alefaso responsabilité asehovy fitiavanao tanjaza lafa tsatsin'izao fasahirana zao ny mpiarabelona fa tsy manome tsiny nareo nandrabe nandrakoto tiako tsinjery dia hoe zahay nanao constatation zahay nanao action ary mbo mitohy io fisotona rano involaniko anareo hoe maro rano manerana ny tuliara mampiasa zahay motopompe maro fa mbo amin'ny point raiky nanombohanay ambohitsabo ary tsy afelona zany ao amin'ny église FLM ny centre ny rano iaby mbo manao ny inspiration mbo sy nifinja zahay fa misy ny ekipa sasany amin'ny toera sasany fa io toerany tenenina stratégique ary andalovan'ny be sy ny maro hatram'izao tsika mivola zao mbo manao ny ekipa rehetra mbo miasa ny ekipa rehetra misinto rano na de haitsika fa ho avy ny cyclone tsy manino fa misinto rano avao tsika satria fa herinandro raiky midobodrano ro mpiarabelona amitsika ka aleo mba alatsy ty rano lafa mitapitsy ho reny de ho hita koa ny anova amin'ny manaraky de ho anticipe avao koa manao kory ny hifanampietsika amin'ny manaraky zay ny mahakasika ny rano iny mahakasika ny cyclone ny volaniko eny hoe ho avy io cyclone io ary ho mafy mety hamela takaitsy amitsika donc samby mila mivolona atsika am'izay moyen kely ananatsika am'izay matériel kely ananatsika anamafisy atsika ny tokantranotsika apekaro ambony zay ambany tapaho zazo tapahy am'izay hazo mba hisorohana amin'ny ty fitapahana ambony tafitsanitsika eo mananova kanaly kelikely mba tsy angonany na asionareo karazana gony feno fasy mialohany manodidina ny trano misy ansika am'izay mba manaka kely mety naditsanao ino aza mba sakanany le rano ivaliako am'izay eto am'resaka fako misy ny manao an'izao hoe ny mpanolotsaina mpanohitsy no midélibéré budget hatram'izao tompoky lasy tompoky vavy mbola tsy nisy délibération natao am'resaka budget na am'resaka fanjahofa fako ka ino ny maha tompona anjaikitsy ny mpanohitsy ny conseil municipal mpanohitsy ino ny maha tompona anjaikitsy ny conseil fanga ny exécutif tsy miproposé ny raha tokony hatao ao amin'ny organe délibérant tanzay fa samy mahay lalàna atsika ka vereverenareo vahoaky ny tuliara amin'ny Facebook eo misy ny exécutif misy ny organe délibérant
hatramizao mbo tsy nisy an'izay resaka fako zay satria manino misy manque d'anticipation ao fampoloko ndraiky tamy live farany fa haitsika mandavataona fa hoe période cyclonique ny mois de novembre jusqu'au mois d'avril de manino tsy anticiper vanio resaka io hoe manao session tsika isaky mois de janvier mois de février de ny libérer budget amy resaka fako hiarovantsika amizao na amizao na amy resaka dobodrano budget hitsitsifatsika rano sy ny sisa tsika ve maeva manao raha vonjo maiky mandavataona fa tsy maeva raha maharitsy tsy maeva tetikasa maharitsy de eto mifanometsina androany hoe ny mpanohitsy notsy mamoaky ny budget ny fako fa nga nisan'izany budget ny fako zao ny délibéré avao ka mamerivery vahoaky ny tuliara nareo fa tsy mety ataovo ny asa amizay anjaikitsy raha fa hifanampy mifanantona de mifanampy fa ka manana fierté mal déplacé manana fierté personnelle nareo de tsy mahasaky mamonjy ny longo iaby zay tokony hamonjea diso tsy vitanareo raiky ty tanànany tuliara ty ho an'izenareo masimiseho hoe mahavita tsy vitanareo ary ho sahiranareo satria maro ny fako mivangongo fa misy point d'ordure vaovao mihitsy mivangongo manerana ny tanàny tuliara amy CG alohalohana amin'ny école normale atoa tsisy bac ordure fa miforo le fako amy jesosy mamonjy amy sakamafa tsy volany io andolom-bazaha eo fa manaka ny vohitsy io tako mihitsy le tambony fasambazaha hasarania reny fako nanomboky nombia reny tsy nalà io ve fako nanomboky 2 jours na 3 jours reo fako hitatsika reo fako reo fa 15 jours 10 jours tsisy manjaoko reo fako reo fa ka mifanometsiny hoe ny conseil municipal mpanohitsy no manaka ny resaka budgetisation na resaka fako raisy ny responsabilité le roa mitsangana le roa ka menamena sy mila fanampia amy tinama zahay zao olo tean'ny toliara ka zahay koa tsy hanegnany reo longonay reo fa laha tokony hanjaoko fako zahay ary zay ny volaninay nanombono maly hoe hanampy ny mpiarabelona hanjaoko fako hanadio amy resaka fahasalamana amy resaka fifanavota lafa avy fotoa io hidina sur le terrain zahay hijobo anaty rano hijobo anaty fotaky hiaina manahaky fiainan'olo reo isanandro isanora isaky minitra zahay koa hijobo sur le terrain fa tsy hanengany vahoaka ny tuliara fa ka mifanasara hadisoa rambeso ny responsabiliténao atao zay tanjefianao mananova antsoavo amin'ny sarambebahoaky ino mahamenatra an'izany ino teneniko hoe tsy vitan'olo raiky toliara toy fa laha ia tetanjaza laha ia mahatsiaro te hanavitsy no hanampy ny mpiarabelo aminao mitsangana mijoroa fa ka mifanasara andraiky sana mifanasara hoe ia diso iha marina non fa tsy anytsika tsy amiresaky hoe ia diso iha marina iha non tsy any sasy iha manao politique miaraka aminia na manao politique miaraka aminia tsy any sasy tsika zao tsika nan'izao anatin'ny état critique surtout en pleine phase hiaviana cyclone concerné iaby olo iaby fa zao koa ny azoko ambara i volaniko hoe zao lafa manambara raha eto tsy mitanila fa manambara raha marina ho antsika vahoaky lafa hitatsika fa tsy misy fanaria fako fa io ny fanaria fako tsika ka manararao tsy hoe fa maloto tetia fa manahaky vohitsy tetia ndao fa ataoko avao koa gnahy toy mba raiso avao koa gnandraiky tsika mba mitadiava koa tsika solution amy resaky fanariatsika fako satria lafa avy zay rotsakorana zay ny fako ariatsika avao amy toera tokony tsy hanaria ndraindraiky no andesiny rano ny mimpoly antrano manaka an'ireny kamy mahavatsy de farany teo lafa ny vaky diky aia misy any fako reny anaty trano dikan'izay mila manana système mananzay andraiky koa tsika amin'ny resaka fako fa kosa ny tompona andraiky tsy mila multiplier
ary mila mitady solution malaky amin'io fanjaofafako io. Zahay eo voninahiny tanana, niavy ao amin'ny prositeny, niavy ao amin'ny serge vitaly, niavy ao amin'ny ekipa sasany, fikambanana sasany izay niavy lafa nahitanay nanao an'ireny descente reny, niavy fikambanana tsotra, olombelo tsotra normaly, tsy mpanao politiky, niavy nanatevin-daharana hanampy hoe zahay koa ino tokony ataonay nampianay anareo. Firaisankina ilatsika ainan'izao fa tsy fifanarapiratia. Zahay tsy mitsinjo ny politiky nia na ny politiky nia androany, fa androany ny resaky eto ainy vahoaky ny Toliara, fahasalamany vahoaky ny Toliara, fiainany vahoaky ny Toliara. Ndao samy manjamby angady, ndao samy manjamby lapely, ndao samby andeso ny materiely aby. Tsy anavakavahany rabe na rakoto, au lieu de mitabataba amin'ny Facebook etoa, mandehana sur le terrain, ndana miasa sur le terrain, ndana mijobo anaty fotaky, ndana manenty vahoaky, zay ro tokony atao, fa tsy mitatasika amin'ny Facebook etoa. Tsy mbo misy asa vita na asa tanamaro na asa manao akory vitan'olo amin'ny Facebook eto, fa sur le terrain any rendez-vous. Zay ny hafatsy tiako apetsaka androany, ka eto dia veriko eto fa mila miomana atsika vahoaka ny Toliara. Ny hamaranako azy dia misy hetsika izay omaniny reo diaspora amitsika mivola zao, izay tarihiny zanabavy Zafera Stefanie monina any ivelany tamin'iny nandalovany rotsakorana voalohana tempête tropicale tamitsika teto iny, fa nikaondoha ary nivory ireo diaspora baka Toliara toy fa hanampy. Dikan'izay zany misy kanioty izay nataon'ireo diaspora izay mbola mitohy iro kanioty io amitsika mivola zao, satria intia koa mbo tsy vita raiky fahisarana vahoaky, fa intia koa ny cyclone ho avy amitsika izay ivavaha mba tsy ahery vaika na tena ivavaha mba ho ravan-dranomasina ny tsy hiditra amitsika toa, fa tsy maintsy misoroko tsika na de zany aza. Misy io fanangonam-bola ataon'ireo diaspora baka Toliara any ivelany, izay fananomboka une semaine izay raha tsy diso ary hitohy, ary mialatsiny amile réseau napetsaky n'ireo fikambananareo ireo diaspora izay tompony io initiative io, zany hoe zanabavy Stefanie Zafera amin'ny fikambanana ho soatana toy, rehefa vita angony raha tokony angonitsika, tsy maintsy ho lazaiko eto hoe reto ny volany azo tamin'ireny fikambanana izay kanioty izay nataon'ireo diaspora any ivelany, zao ny volany azo, zao ny hanaovantsika azy, ary ny fikambanana ho soatana toy izay tarihiko ny hanao an'io fanampianao, hizara an'io fanampianao amin'ireo vahoaka ny Toliara. Tsy misy raha vony io fa tsy maintsy ho haitsika eto miandala ary ho hitatsika lafa tsika afadoza amin'io fandalovan'ny cyclone io, ny raha tokony hatao anjara briky hanampea ireo mpiarabelo, ary isaoratsika manokana sahady an'ireo longo any ivelany izay tia tanjaza manahaka antsika koa, izay manana fianakaviana koa toy tsatsiny tsaboina koa ny fianakaviana zao, ka nanana an'izay initiative nanao an'izay kanioty zay, izay handesitsika mifanenty mifanampy atapy-tanàna ny Toliara. Koa eto dia mamerina fisaorana amizao, ary mankahery ndraiky ireo longo mbo miaina anaty rano, Anjanogaja, Anosimanitsy, Ambohitsabo, Besakoa, Anketaba, Tsokobory, Antaravay, Ankiambeba, Ankiambeo, Mahavatsy 2, Tsimenatsy 1 Ouest, Ankatsaky, Konkasera, Andakoro, maro manerana ny tanàny Toliara ny tsaboina. Tsy reny hitatsika reny anatin'ny gymnase reny, fa maro ary maro ny tena tsaboina any amin'ny fokotany 170 eto atapy-tanàn'ny Toliara. Ka mankahery antsika vahoaka ny Toliara fa tsy hifanenty avao tsika, tsy hanenty anareo avao zahay, fa tsy maintsy
handaigny anjara biriky ary tsy maintsy ho eo akaikinareo hisafo anareo lalandava ary hamonjy anareo am'izay quartier misy anareo any. Misaotra antsika iaby koa zay nanaraka an'izao live zao ampitapitao zay resaka fifanampian'ny diaspora zay samby afaka manjay anjara gn'olo iaby na de tsy mahita an'io kanio io fa tsy maintsy ataotsika avy amy longotsika reo any izay kely fanampiatsika izay kely avolotsika afahatsika manampy amin'ny piarabelona ho ny prioritaire androany vahoaka ny prioritaire androany fa tsy resaka discours politiky na resaka haine politiky na resaka tsy fifahazoana tsy fitovizan-kevitsy fa vahoaka io mitovy aby lafa tsaboina i mitovy aby ny vahoaka tsaboina fa tsisy anavaha koa makaherantsika eto makaherantsika ny vahoaka ny filiara topolasy topovavy samby hanintsinintsy enganie mba ho votosoa tsika mba raha tsy loza manahaka an'izao koa ro hihitsy amy tanà toy to manaraky fa mba raha soa iarahantsika amy tanà toy ary tsy maintsy hitsanga